Leading you this afternoon in dance is our director and choreographer, Mr. Joseph Tobin. Mita la wanga ya te oe no what's new so if you manunga sanga lulu e matoe o po atu moia
malanga lo le pe asu e se la au e fu e te le lau nau mo mo tamini milo ai muni muni tau ta Ubera e ta si e whae ta lau nau